Ulian ti Pwuhng ko kusunod kay Isak. Ito nga tao lukay ang way pa kon. And Pohnpei nan, uya kubur toror kasilisak siluwad. Ranwat niya siyan waris silu. Paran kauno riyagat reisak payo. O ranwat uya ran kay Isak limawan uya kubur toror wat. Thailand ka kan katla mo tail, ay man pagil Thailand katta. O man pagil senator tawan paron net and kakulian tayo diyo lolo. Kalangan speaker di kanton rek tail ketilaulo. Yet kit sabulamar son papakan. Pardiran sukset when tiang kia tungal sagaran kapeng. Kapeng lengano wawang ir anso karos pasakaros namaya karos. Kapeng ki at kakan konoti sabul mar Pahrek. Kapeng ki tuan sabul mar kosanti yung amanaman kit. Peniran kadun kat kito sabul mar nganen kamaran nganen kawit. Wan kamaran ni kito kawit kit na natungal kem saglan uyalamalam kasilisak silo and sabul mar pinin ko kusunat kaysak. Uyalamalam wat and kakan kasaleta lengan wow o saranir. Mararan lengan la wow la o sarawila. Rayan kit sabul mar ulia pekan onan puinin ko kusunat kaysak. Ipatawan partiyo sakar kita mapakat peniran katan kalangan no ang partiyo sakarata naman. Nilang kapayanir o at malsontor song about Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator Net, Tawan Baronet. Pwagi law amiya tayo kakatlamotay, lipan po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Sen Abraham. Amen. Senator KAPWARESOU Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Tucker T. Daniel. Senator Sonsere Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Stevie K. Edwin. Amen. Senator Brian P. Epsite. Senator Jack S. Harris. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Okay. Senator Alfred Latorre. Patamat man. Senator Sendelina Leca. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Cassandra C. Ludwig. Amen. Senator Macari Miguel. Senator Eroline S. Movic. Amen. Senator Shelton G. Net. Yet amen. Senator Nelbert A. Perez. Senator Mitro A. Simina. Amen. Senator Jason A. Welcher. Amen, Chief Clerk. Nine, Mr. Speaker. Hey. Nine, Mr. Speaker, members Ekismen present. Ang sansal mag-try sa sabulman ko quorum. Pwagi Iman patrawan to Senator Artui Loyola Edmond excusan and uya kubron ranwut. Mo na iba ang declare mag-try sa sabulman ko quorum. Iban po na sa floor leader. Kalangan Speaker, kuyan ka taulay tungkol sa Karatanwa ban from wan ko pa Speaker, wan ko mailil Honorable Senator Kadkadaur. Ibil tungkolan ko wawong Israel kan may patsang child nan kalari. Speaker, kalangan ka mong bagi yung ito na siya. Sansal mag-child soja sabulman ko quorum bagi wow ay man bagita pan pramail child ka kasamo Israel kan may kuligiti sa pulmaray taray wala iso kuran kak patyang child may sing ranwat nan kalari Israel buat miyangaki tikan tonre tikan tano o Vice Speaker ng Soges Municipal Council yay Honorable
Perez Hamraj, o Sabul Majail Chairman in PUC Port yay Mr. Pahrek Paul, o Anthony Tainard, the we are some Majail Budget Officer. Men pagkitag jalan kaskiyang kaya din po sa Kailangan floor leader. May I have a point of privilege, Vice Speaker? Speaker, ay tungal wabang kubramon, wano ki floor honorable senators, wano ki ral komet supay uyan naman mansangat, ay tungal ran ma omelel samurauriyaman kumalolo ki setan manet payan kapit tungalan ki kismaur lakam paling. Mr. Speaker, iman pagma table kak pona sa man pinakap na kalapatang katay, men kiti apel men sakas. Mrs. Santos, LC Santos, Mauya Legislative Liaison Office and Office Governor. O katkiyang blolobon. Vice Speaker, floor. Masalar, apa lagi sudah sabulman ke quorum, ang prayer, mo na iban declare sabulman dahil uya kupur pan rit tibuk dahil sudah sabulman ke quorum. Ayman pakit ipatrowan memia anan kay tananana apaliala nan uya kupur toror wat. Imen pagi dahil kak beliau sabal benalakap kulakaisak o Israel kan besul pateng dahil imen bil pagi maraka karongat tepadrongan rongia imen pagi ran biliang pateng kedai lakap dituan sabul matail uya kupur uya langalang nan wewe pagi Israel kan besul yang pateng dahil ranut engkak pateng dahil lakap kalangan o pagi rule sudah mai datang dahil engkak kan kedala motail haiban declare sabul matail uya kupur harer pagi soto korum kalangan o dahil sabal pen lakap kelak isak kan matail uya kupur harer